Kari Iran kedai gawai negeri kebelas lempha ha kebertai. Henry kat baga kerteng jongka kam syam lapau setia nadu kipor mensywa. Keni keri kelong keri kebela remha nadu kespa senam kebasan spa. Keni keri kelong kebakrau ha kebertai. Ha kebakaladan ye kinong sensyar kebakrau ha kahima jongka. Bat kala jula bandring merau wat ya kiwei kiri jong kepertai. Bat kedai keni keri Iran kebelasan syarteng ru ya keri India haki por mensywa. Tangba ya keri Iran haki por mensywa om syam lakhot setia deka Iran Henry ke kerteng ke jongka kalong lakhot ke Persia. Haki por mensywa keri Persia kedai kawai negeri bekrau bor. Hadu kata-kata Kamtam haki puar jong usim Cyrus bakrau haga jingsen syar ke jong u kalayar syadu ki benta jong geri India. Nangta haki puar u Darius bat kalajaru wat hadu ki puar jong ke jingsen syar usim Artaxerxes lani usim Ahasuerus balatho akaktin jong ubelai haga baya kene kahima Persia la sensyar dau bat udei uneru usim ubalai syong tengah bat kawai ke samla jiu na Israel kata ke samla esta. Kumta ke jing bempau ke kerteng jong kari Iran wat la kadai kari ke bekrau nadu ki por hendai ba mensywa. Kadai tang namar balakhot yaka de ke Persia bat ke media om syam lakhot kum bakhot menta de ke Iran. Ha ke Bible ru nginam syam ye kene ke gentian lani ka kerteng Iran kababon ngin syam daka ri Persia haga jaka jong ka Iran. Na kata daw ka penlong ya kani ka ri Iran wala ka slembha om syam lapau setia baka dai ka kerteng jong ka ri namar balakhot ya ka daka Persia kumta ka Persia kalalong ka hima ni ka ri ka bakraunam haki por hendai bat kalapau daka kerteng Persia. Bat ka kerteng Iran lei kadang syuan mi pau dang menta kat tukat ne kisnam namar dang stang ya ka dang hak snam kat kendai spa lai pusan. Bat ya ka ne ka kerteng loong ba usim Iran lan usim Persia uba kerteng Ureza Shah ulas dang ban penden kam ya ka ne ka kerteng da ka bapan jing kershan na ki weipat ki riu pau khmat ban kershan ba ka ne ka kerteng kade ban long ya ka ri Iran ban yoru ya ke jingkershan haga dor balba jong kapurthai. Kumta nadu kesnam kat kendai spa lai pusan lapen kelano ya ke kerteng na kari Persia siapo kari Iran. Bat ke jingmut jong kene ke kentin Iran kalong kepala syim na ke kentin Aryan kabumut ke jaj benriu Aryan. Nadu kene kesnam melapen long ya kene kari ban pau de ke kerteng Iran haga jaka jong ka Persia. Haba phaipat syaka jinglong ki priu haka negari ki babon ki dai ki Muslim ki dai ki bahyar pateng na ki khon u Abraham u bakerteng u Ismail. Namar nak arngut ki khon jong Abraham lami arjat ki jatnyam kata na u Ismail lami kenyam Islam lani Muslim kat bana u Ishak pat lami kenyam Jew. Ki Muslim ki ngaj hawe blai lani u baki khot u Allah. Ki Muslim ki ngat bau Allah udan ye ke jingtip lepa ye ki ai ke ban saja kat kum ka mon ke jong u. Ki ngat ru bau Muhammad udai unong raktin lani messenger jong u Allah bat ka kwat nyam ba khot jong ki Muslim ke dai ka Quran bat la tho ru ya ka tin Arabing. Bat ki Muslim ki don ru ye ka jaka mane belai lani ki temple ki bakalteng ki mas. Ki Muslim ki don ru laga jong ka jingan berkata ke jingat jongki kalong bakan sadon kesni bisa jong kesni bakhadu haga baon bisyari ke jing ubriu ubahok unyo kahima ubapop unyo ke jing saja. Kumta ki besyong basa agne ka ri Iran menta ki babon ki dai ki Muslim. Tangba hapedeng ki Muslim ru ki don arjat ki Muslim kata ka bomot ki babha ba ki basniu. Bat kita kilong ki Muslim Shia baki Muslim Sunnis. Bat laong baki Muslim Sunnis ki kamsniu namar baki jule iki kampentrium keleng kiri jong kepertai. Bat ki Muslim Shia bat ki kambha.
Bar haka purthai ki Muslim sunes ki khambon khandai sha ya ki Muslim sya. Namar baki Muslim sunes ki don kumba khandai po persen kat baki Muslim sya per ki don tang po persen. Kumta ki Muslim suni ki khambon bar kham roi haka purthai bar ki kham sngutenat ru ban le ki kam pentriam haka leng ki ri jong ka purthai bar haba kila yo ban sensyar ki kwa ban bat yo lakam ya ka wei pakawai ke jat ban riu parlop kene kalong ngejing batai lingkat syapang kari Iran juru bat syapang kine ki jat ban riu Muslim ane ki jat ban riu ki badan hakanyam Muslim kenang ba pintep kublai shibun